ka Akashvani Shillong ka khubor man puli di ka sani jana kimat bakongsan jo ka khubor. Yo jimenjur ka Meghalaya Official Language Ordinance arjar afun riu na ulat ka jela banong official language no ka ktien kasi bat garo ha ka jela. Hukum tersebut Menteri Rambak ke Meghalaya ubah Preston Tunsong ya ke NHIDCL bahkan kami bat penja ya ke kamsna surok Shillong dauki ha ka tahan penusla. Beliau Menteri Rambak Duk Narendra Modi yang riutli ki Indo Cricket Academy ha keleng ka tahan stela mi kentuk ru ha Meghalaya. Bat ai jeng kersian ke HFU ya ki pat nong rep jong kerat nong po ki bela syak kurup ki jakarep bat syak penpera ki yeng kisem. Ki khubor ki babnya. Usembut Menteri Rambak ke Meghalaya ubah Preston Tunsong nen ke silo ong ba menta ke sarkar jela kan thau no ki kendon ki badan kam hadiin ba ke Meghalaya Official Languages Ordinance kala yo ya ke jengmenjur jong ulat ke Meghalaya. Wakla kata ubah Tunsong lo ong ba ya ke take ordinance anon ra swa hayin ro ba thauan ke Meghalaya bahkan pediang bat penskam ya ka kum ka an. Ka Meghalaya Official Language Ordinance arhajar afun riu kala yo ek jengmenjur jong ulat Chandrasekhar H. Vijay Shankar kabala penlong ya kaktien khasi bat kaktien garo kum kijak kitien ki bala ban pendam kam hakikam ki bede be sarkar ni ki official language jong ka jela rengkat pa kaktien phareng ne English. Usembut Menteri Rambak ke Meghalaya ubah Preston Tunsong lo ong ba ke sarkar kala ai hukum ya ke NHIDCL bahkan kami ban penya iki jingtri kam ha ke basna ya ke surok Shillong dauki ke bahap ban ya leng ba ya ki jakai ki ba ki jingtwa khandau ki jakan rei ba kham tam ha ka than pen usla. Ketika hukum kala mi hadien ke jingja tua khandau ke bala jarang sen ha ke ba atmut ki bri ki la du la ke jing im bat ha bagi pat ba kila penpal ke jing sokhia halor ki jinglam jingman ki babuk jingma ya kali kawan ubak Tunsong ulo ong ba on sim bat pentri kam ni ki senjam tri kam ki badan kam baro bat ula kentu ki pat ba ban ya ke jing trilang ubak Tunsong ulo ong ba ketika than ke dei ke ba kham sitam bat ke ba kham dan jingma ha ke ba pendep ya ke jing sinai ke surok bat ula kular ba on sim ya baro ki lak lenti ban yada ne ki jingja ki sosi kum kitei ha ke bede bat ki jingte jing sina ubat Tunsong lo ong ba ka jing sandul ya ke surok folin leng ba ka rilbong bat barik kala jandep pura kat bai ke jing penyo jaka na ka benta ka lenti high speed corridor hari boy ru la jandep ka Meghalaya Early Childhood Development Mission kala yasoi ya ka sekolah MOU bat ka Social Service Center Shillong nin kesni na kebentaban pentri kam ya ke program ke ba asnem ya ke bala ai kerteng Growing Tomorrow ke ba ka thong jong ka kalau ban pengklan ya ke jinglong kena ha ka por ba kidang sedang bansan na ke jinglong kelung red ya ke ban pentri kam ha ki South New Teliki Paris ketika sinjam kan pai kemat kepang ha kaliang ka bam ke batimen ke jing sumar sukher bat ke jing ai ki jing tip ki badan kam ye ki kena ha karta ka bah pedeng ki 6000 sngi jong ke jing em ke jong ki ye ketika program on pentri kam lengba ki Paris prepare lengba ki school bat lengba ki kenhuan tri kam ha ki snong ki thau kaban poi sya palat 6000 ti ki snong kendong ki bor penya jong ke Meghalaya Early Childhood Development Mission kila kedau halor ke jingyo jingkheng ba dangdon bun ki kena rit ha ke jela ki bamla bansan ban plong ba ha kareniang reniot bat kila banjol halor ke jingye trelang na ki benta ba fer ki bagin top ya ki kenhuan nyam ki jing start bat ki senjam tri kam leng ba ka science bat ki long yeng long sem ha ke leng ki snong ki thau kani ke khubor kawan sipi na ka Akashvani Shillong naka Akashvani Shillong mentang ini beteng yaki khubor ki bidang sa. Menteri Rambak Duk kari Narendra Modi ula pli ya riutli ki Indo Cricket Academy ha keleng kathan stelam mi ka bakentuk ru ya kawai ha ke jela kata ka Meghalaya Cricket Association Hamadan Kur Kalang Riboy District umuri ula pli pat ba ya kita ki madani le ka cricket leng ba ki kor internet nagang tok
Kathong jung kita ki Indo Cricket Academy ki belasina ha ka jinglut ba palat arplai klur tengka kawai kalong ban penklang dat kenti ke jing la kai cricket ka Meghalaya Academy ka dan haka ya ki indoor pitch ka gym ka pongjini bat la pendit penbiang ya baru ke jigdon kam na ka benta ban la pentri kam ya ka ha ka ba ajing kai pentibet baru sistem nanter u vice president jo ka MCA u ba Rajiv Bare ulapan pa ke jing songo yo menteri rang ba do bat ula ai ku blelu yo senyang jo ki dukhat ke MCA ki ba mensua bat ki ba menta la pen kendria no ya ka Meghalaya Cricket Academy na pulo na kada ko jing khap ngia ka jaka bat la ra eka se ka jaka ka bala ai da ka snong lum dat khla la community ba kate ka madan kan pen klan bat kerja ni ki samla ha keleng jong kani ka than ka kenuan seng kinong rem kata ka Hill Farmers Union kala ai ka jing kerjaan bapura ya ki pa nong rep karat nong po hadin peladem ki jing keno bakila sa kini jubor ke jaka ke puta ke jongki hapo ke jingelam jong secretary jongka uba Alfon Bird Carson Tiu kinong yelam ke HFU kila let ikendu ya kilong yeng ju kinong rem ki bela sa kata ha kata ke jing sa kini jaka ke bala paul long bakila pta kubor kinong rep kila ong baki bor sarkar kila kurup ya kileng karep bat pen praru iki yeng sa ki jongki da ka ba pendan kam de ki kor ki bor ka bala kata asibo ni ki bat ya kalap kamai jakpo ke jongki uba kharsanti ulo ong ba ka HFU ka persa ya kanu ka sinjam ka babu jingma ya ki pa nong rep rei kam kwa pan bandan kanu jing kan at ni penmi jing kalmat ka HFU kala kuntu ya ki bor ki berikmi ban sange no mardor ya ketiki jing lek kurip jaka bat kala dawa ban ya penbet da kalenti ka badai kat kun ki duler jaka ka HFU kala ongru ba katai ka jing le kala bandan ka jing dei bat ka projek ka baladan haka jing cemu pentri kam jako sarkar kala kentu ki bor sarkar ban penken ria ki sen jam kenti ka roi kaman na ki jakarem ki balong kalat kamai jakpo bat ki ba pendap bam hakis dong kitau ka kenuan pulit jong ka Jengjal Police Station kala kem no ya ukisan bin marak ubalong unong song snong jong ka Ampati Southwest Garo Hills District haka arpun terik menta ubnai arhajar arpun riu halor ka kam syukur ka jong u ya ki pat ba ki babun da ka ba ula kam meladi kumunong tre jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kata ka MEPDCL kat kum kujing pelat kubor ke bala penmi da ka office u superintendent juga tenat pulit West Garo Hills Tura ukisan bimarak ula pet bat jar ngai la slemba tak hadu bagi pulit kila penlong kujing tuet ya u hadu banda yo kem la register mokot duma persa ya ukisan ha tanat pulit Jengjal ukisan lalit syaka yingsa jong inong mudoi kabahap akatan nengkal gre da ka bakam thok bo udeng nong tre jong katanat sam boarding MEPDCL ha ka ba ulalum ya kapisan ring jam news pa san pu tengkana i ka badai ka by boarding kijing toket kila pentikina ba ukisan bimarak undi setiap nong tre jong ka MEPDCL ba la syamru ba ula thok ru ya kiwedi kibriu ha ka tei ka ju krukom bat simpisana ki u menteri ramba kondrat ke sangma ula penpa ke jeng sosi ke bakraw halo ke jeng klat no je iba bantai lang rumnong ibalong u deputy director bala songthat jong ke SIRD ba bantai lang ula long u he sarkar u bala IT ke jeng sakri na ke bentaki pat ba hakinong kendong bat u danru ke bentak ke bokongsan ha ke sengkasi da ke bapenek bat kenti ke deti tenra jong kasi ya ke niam kurkom bat ya ke jeng hiar pateng jong kasi na ke wei ke pateng benriu sa ke wei pat kat tu ni ke kubor lakut ke belawan sepi na ka akas bani shalom ha ke por prabaji ni so pat baka Daily Station na ke bentaki kubor ki banwan naka